Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Ukisoma Zaburi ya 37 ule mstari wa 24, Biblia inasema akianguka ataanguka kabisa, kwa maana Mungu umshika mkono wake. Nami ninapenda kuzungumza na wewe ambaye umeanguka mara nyingi, umefanya mambo mengi, unaona kama umefika mwisho, umeshindwa. Asubuhi ya leo ninakutia moyo, mwana wa Mungu. Ukianguka hautaanguka kabisa. Wewe ambaye umefanya biashara zako umeacha, ulikuwa una safari umehairisha, kuna jambo ulitaka kulifanya lakini unaona hauna mpenyo, nami ninaamuru nguvu ya Mungu ikakufunike katika jina la Yesu. Chomoka mwana wa Mungu, amka tena, endelea tena. Asubuhi ya leo ninasema endelea tena, endelea tena. Sauti ya Mungu ikaende, endelea tena, maana hautaanguka kabisa. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe na